Ke Argentina kelaban penlimno ya ke Egypt hak round of 16 dalai la arkol. Kat baka Switzerland kelab penlimno ya ke Colombia leng baka penalty shootout tesawa laikol. Hak kuartar final ke Argentina kan sekendu persya ya ke Switzerland. Bar kadang dairu kasin ke beningkong nakam taka Switzerland hadin nyipu Arsenal bakla poirung biang sega kuartar final. Ke Argentina kelab penlimno ya ke Egypt dalai la arkol. Haka bau Messi ru ulayo shikol bat ke asis. Haka ke World Cup arajar penru mentau Messi ulapoi sega prakol. Kat haka history jengka FIFA World Cup ulapoi sega ark wekol. Bat ulah simpas ru wat ke asis yung Maradona haka mentau Messi ulapoi kentai teligi asis Maradona prateligi asis. Bat watlah ke Egypt kelatam hadu arkol hadu ka menit ke bah nyipu kendai. Hendri tang ke kat menit ke Argentina kelapen pai badum badam hadu laikol. Kabala job sendon penlim sendon di Egypt hak round of 16. Watlah ke Egypt ke kermen dik hak menit ke bah nyipu kendai. Namar kelatam hadu arkol di Argentina. Henry Pause penkelak kongpong penban ke Argentina ya ke jingkermen dik jong ke Egypt. Haka day Messi ubala asis ningkong ya Christian Romero haka menit ke bah nyipu kendai. Bat Messi ulayo bantep ke shikol haka menit ke bah prapulai. Ya kebala asis dau Gonzalo Montiel. Bat ya ke kol penjob ayo bantep dau Enzo Fernandez. Ya kebala asis dau Lautaro Martinez haka menit ke bah kendai po plus R. Haka ke Argentina kelab limno keram ya ke Egypt dalai la arkol haka last minute. Henry ke belaja hadin belakut ke jinglekai. Nakaling ke Egypt kelab keno direct bakane baro kadai ke Argentina kala job daga ba letu. Uwei orang lekai ke Egypt katau siko ulah keren direct daga boong bakane ke jinglekai kamlong ke bakut kamlong ke pasai kadai bej ke jing letu. Kajingle arsap jong ke FIFA jong referee. Haka bau siko ulah keno direct ya ke FIFA baka bamsap halor kene ke jing syaremno jong ke Egypt hakmat ke Argentina. Watla siko ulah ai kublai ke Argentina hakane ke World Cup tournament hendrei ulah keno pat direct bakane ke jing job jong ke Argentina kadai beida ke balik tu ke bom syai ke bom kuj haka jile kai hamadan. Haka bau ulah keno direct ya referee bau referee ulah penyaja ke komelekai deka bom kuj bom syai bat ke ba arsap. Nang tahu kuj jong ke Egypt katau Hossam Hassan ulah ong kumne. Barok kadai nagam tak pisa. Kikwa ayo Messi bandon haka tournament. Namar kim kwa ayo Messi un remno. Haka ba ke balaja haka ne ke jilekai kamlong ke ba kuj kamlong ke ba syai kalong bet ke balik tu ke ba arsap. Haka bak Egypt kadone ke hok pekan yorung sika kuartar final. Henry kala limno daga ba asap daga jing letu hakmat ke Argentina. Lapen kut Hossam Hassan. Nang tau Hossam Hassan ulah keren ru kumne daga baong. Babaro ngalai ya ke balajah kan ke jing lekai kadai bej baka FIFA kadon hakaling jong ke Argentina. Henry lada ke FIFA ka kuaban job ya ke Argentina. Palipat kakwa yang lipat pada kompet hakan ke turnamen. Kumta ke Egyptian Federation of Football kala ujor komplain di kejing ujor persya ke FIFA halor ke kejing le jeng referee halor ke jing remno jeng ke Egypt hakmat ke Argentina. Kat bahaba paipat sa kejing keren jeng Muhammad Salah hadin belakut no kejing lekai. Muhammad Salah ru ulah keno be direct daga baong. Bawat lang la persang ban nyelekai bah katno kadnoru kamdon jeng mentoi namar hamadan udon utawei urang lekai uba kerteng Messi. Haka ba udon halordu kalebel jong kiwei pat kirang nyelekai. Kumutau greatest player of all time, kumutau god uleru kumutau greatest of all time. Haka ba ke kelaban urlong kumba ulatmu. Kumta kene ke jingkren Parsi jong Muhammad Salah dak baong. Baka ke ba Messi temu yobej namar baka FIFA ka dan bej hakaling jong utau god Messi.
Hakane ka World Cup mentau snem arajara pun riu Messi ula poi ka prakol hakba ula yo ban tap kol ru haman lagi game haman lagi sen mi madan hakba nak san sen mi madan ula khur sausin ka man of the match mentau ula yo prakol bat ula simpas ru ya ka assist jong Maradona hakba menta Messi ula poi ka khandai tlik assist ka history jong ka World Cup kadba Maradona pat ula yo pratlik assist bat mentau Messi haka history jengka FIFA World Cup ula poi ka arp wekor play sibun